nimba ukurikirana amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi, nta kindi kiri kuvugwa uretse intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Intambara yamaze guhindura isura mu buryo bukomeye ni nyuma y'uko Vladimir Putin ashyize ahagaragara intwaro ikomeye cyane ndetse yateye ubwoba kuva kuri Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange. Iyi ntwaro yitwa Oroshinik. Oroshinik ni igisasu gikomeye cyane gifite umuvuduko ukomeye Putin aherutse kurasa kuri Ukraine. Iki gisasu kikaba cyatumye isi yose igira ubwoba ndetse irakangarana kubera ubushobozi bw'iki gisasu bufite. Ni igisasu gifite umuvuduko udasanzwe. Ni igisasu kigenda gitwaye ibindi bisasu ku buryo kibirekura mu byerekezo bitandukanye bitewe n'aho babyerekeje kuza kugwa. Oroshinik ni intwaro ikomeye ihinduye amateka y'isi. Kuva Putin yatangira guhangana n'iyi Ukraine ntabwo yigeze akoresha ibisasu nk'ibi, ariko nyuma y'uko imyanzuro ya Joe Biden kwemerera Ukraine kuba yakoresha ibisasu bya kirimbuzi ndetse bakarasa kuri Russia, byatumye Vladimir Putin afata umwanzuro ukomeye no kubereka ko afite ubushobozi bwo kuba yarasa ibisasu bikomeye kandi bifite umuvuduko udasanzwe bigezweho kuri ubu ngubu. Oroshinik niri kuvugwa aka kanya. Iyi ni intwaro ifite ubushobozi bwo kwirukanka ibirometero 12,300 ku isaha ndetse ikaba yaraswa kure cyane ahashoboka kuva ku birometero 10,000 ndetse n'3,000. Iyi ntwaro ntabwo igenda ari yonyine kubera ko ifite ubushobozi bwo gutwara ibindi bisasu birenga 6 muri yo kandi by'amoko atandukanye, ikaza kubirasa mu buryo bukurikije GPS bitewe n'aho bagennye ko icyo gisasu kiri bugwe neza. Nta byo guhusha kubera ko aka kanya isi yose igendera kuri GPS ndetse n'iki gisasu gikoze mu buryo gikurikirana GPS nyirizina kikaza kugwa aho bakibwiye kugwa cyangwa kuri coordonate bacyerekejeho. Ibi nibyo bisasu byagendaga bisakara mu kirere cya Ukraine ku itariki 21 bagerageza guhagarika mu buryo bushoboka, ariko biranga. Byari byagiye biraswa kuri tageti zitandukanye cyane cyane ku nganda ndetse n'ahandi hari amasoko agiye atandukanye y'ingomero z'umuriro. Vladimir Putin yakomeje kwihanangiriza isi, akomeza no kwihanganiriza Amerika yibwira ko nikomeza gufasha Ukraine biri buze kurangira ayigize umuguyonga. Ni nyuma y'uko bamwe mu bayobozi bo muri Amerika batangiye kubwira uwitwa Joe Biden kuba yafasha Ukraine akayisubiza ibitwaro bya kirimbuzi yahoranye. Wibuke ko Ukraine yahoze mu bihugu by'Abasoviete. Leta zunze ubumwe z'Abasoviete byari ibihugu byishize hamwe mu gihe cy'intambara y'isi, ndetse ibi bihugu byari bifite ibisasu bya kirimbuzi bigiye bikomakomeye. Nimbuzi ibihugu 5 ku isi bigiye bikomakomeye mu buryo bwa gisirikare. Habanza Amerika, Urusiya, hagakurikiraho ibindi bihugu birimo za France, Ubwongereza, Ubuhinde ndetse n'Ubushinwa. Ubushinwa buri ku mwanya wa 3, hagakurikiraho Ubuhinde, hagakurikiraho France, hagakurikiraho n'ibindi bihugu bigenda bikurikirana mu bijyanye n'ubushobozi bwa gisirikare. Ukraine yaje kwamburwa ibitwaro byayo mu mwaka w'1904 ubwo Leta zunze ubumwe z'Abasoviete zasenyukaga. Nibwo yambuye ibisasu bya kirimbuzi. Kuri ubu ngubu bivugwa yuko rero iramutse isubijwe ibisasu byayo bya kirimbuzi byaba biruta kure ibyo ibi bihugu bindi birimo Ubuhinde, Ubushinwa ndetse n'Ubwongereza byaba bifite, kubera ko Ukraine yahita kugira ibitwaro bingana n'900. Mu gihe aka kanya Uburusiya na Amerika ari byo biyoboye ku bihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi byinshi, kubera ko Amerika ifite ibigera ku 5,700 mu gihe Russia ifite ibigera ku 5,500 n'imisago hejuru. Bivuze ko rero mu gihe Ukraine yabisubijwe ibisasu byayo bya kirimbuzi
ntabwo Uburusiya bwakemera gufata uyu mwanzuro, nta nubwo bwakemera kubyakira, ahubwo icyahita kiba nirimbuka nyine. Ari nabyo Putin yakomeje kwivugira mu gihe bamubazaga uko byagenda mu gihe Ukraine yabihawe ibisasu bya kirimbuzi. Avuga ko atazigira yemera na rimwe iki kintu kibaho kuri Ukraine, kuba yatunga ibisasu bya kirimbuzi, kubera ko ni mukeba we kandi ni umwanzi umwegereye, ahubwo ko yakoresha ibishoboka byose n'izindi ntwaro yabitse mu bubiko zitari zigera zikoreshwa, akaba yabasha kuzirasa kuri Ukraine akayirimbura burundu, akayisiba ku ikarita y'isi. Mu gihe ibihugu bigiye bitandukanye biri muri OTAN cyangwa se n'ibi bya Amerika n'Ubwongereza byose bikomeje kwishyira hamwe bishaka gufata umwanzuro wo kuba byahaye Ukraine ibi bitwaro bya kirimbuzi, ndetse bikamuha uburenganzira nk'uko biherutse kubikora, bikamuha uburenganzira bwo kurasa attack missile z'Abanyamerika ndetse n'izindi missiles zaturutse mu Bwongereza, ari nacyo cyarakaje Vladimir Putin cyane. Muri aka kanya akaba yamaze gufata umwanzuro wo kuba yakoresha ibi bisasu, nubwo avuga ko afite ibisasu byinshi nk'ibi ngibi mu gihugu cyiwe, nyamara Amerika yo iratekereza ikanakeka ko ashobora kuba adafite ibisasu bihagije byo mu bwoko bwa Orishnik, ndetse kubera ko ari ubwa mbere yarabigerageje ntabwo bahamya ko mu bubiko bwe yaba afite byinshi, ariko nabwo ntabwo twabyizera ngo tubigendereho kuko ntabwo tuzi neza ibyo Putin afite. Kuko mu byo Putin atangaza mu ijwi rituze cyane aravuga ati njye mfite ibitwaro byinshi kandi hari n'ibindi byinshi biri gukorwa, akanya kariko kose nashyira hasi Ukraine mu gihe cyose baba bayihaye uburenganzira bwo kuba yatunga ibitwaro bya kirimbuzi. Ntabwo nakemera ko iryo kosa riba. Ibi byakomeje gutuma haba ku ruhande rwa Ukraine yicara ifite ubwoba, ndetse no ku ruhande rwa Russia nayo ntabwo itekanye, kubera ko biri kuba biri guteza igitutu ku mpande zombi. Nubwo Ukraine ishyigikiwe n'ibihugu byose by'ibihangange, ariko ibyo ntabwo biri gukanga Vladimir Putin ngo bitume yumva yacika intege, kubera ko yamaze kwitabaza mugenzi we wo muri Korea y'Amajyaruguru, ndetse akaba yaramuhaye intwaro. Ari nabyo byarakaje Ukraine cyane, bigatuma ifata umwanzuro wo kuba yarasa ibisasu ku Burusiya. Gusa ntabwo yari izi ko ikujije hagati mu ntuzi, kuko byose bituma Vladimir Putin abyuka ndetse ahita agaragaza intwaro ya mbere yikomeye, ndetse anavuga ko iyo atari yo ikomeye mu bubiko bwiza afite, ahubwo ni imwe mu zo afite zikomeye, kubera ko agiye afite amoko menshi y'ibisasu bitandukanye kandi bifite ubushobozi bwo kurasa kure ndetse no kwangiriza bikarimbura. Ndetse yanabihanangirije ababwira ko ibyo bakora byose nta bushobozi bafite bwo kuba bahagarika ibisasu afite mu bubiko bwe. Urugero ni iki cya Orishnik aherutse kurasa muri Ukraine. Iki ni igisasu kigaragara ko nta shield n'imwe ifite ubushobozi bwo kugihagarika kubera umuvuduko ukabije gifite, kandi izi shield zigenda zitangira ibisasu mbere y'uko bituruka mu kirere, biba bifite ubushobozi bwo kuba byafata igisasu bitewe n'umuvuduko icyo gisasu gikoresha mu isegonda mu kugenda, mu gihe iki ngiki gifite ubushobozi bwo kugenda by'umuvuduko wikubye ibindi bisasu byose byigeze bibaho. Ari nayo mpamvu cyabashije kugera muri Ukraine ndetse bikabagora kuba bagihagarika. Ari nayo mpamvu uyu Vladimir Putin yahise ko aheraho ababwira ko nta bushobozi bafite na bumwe bwo guhagarika bimwe mu bisasu mu gihe yaba ashatse kubirasa muri Ukraine. Gusa ibi ntabwo biri buze gutanga amahoro ku mpande zose. Akimara kurasa ibi bisasu, bamwe mu baturage ba Ukraine bahise bajya mu icuraburindi kubera ko imiriro yahise ibura. Iyi ntambara nikomeza gutya biraza guteza indi ntambara y'isi, kubera ko ibihugu byose nibishoramo imbaraga nta kindi gisubizo biri buze gutanga. Mu gihe hakomeje gukoreshwa ibisasu byinshi bya kirimbuzi, Ukraine iraza kwisanga hasi ndetse n'abaturage barahaburira ubuzima.
byanga byakunda ibi biraza gusiga ibisigisigi bitari byiza. Mu gihe izi ntwaro zose zaba zeguwe kubera ko buri gihugu ubu aka kanya yaba ku ruhande rwa Ukraine ruri gushaka kugaragaza ko rufite ubushobozi, ndetse na Russia akaba ari uko. Mu gihe hategerejwe ko umugabo witwa Trump aza kurahira mu kwezi kwa mbere, ibi bihugu byombi byakomeje gufata umwanzuro kuko uwitwa Joe Biden arifuza kuba yarekura ubutegetsi hari icyo akoze ku Burusiya. Nyamara ibi ngibi bikomeje gushira mu kangaratete igihugu cya Ukraine, kuko kugeza aka kanya abaturage benshi bamaze gukurwa mu ngo zabo, ndetse benshi ntabwo bari kurara mu mazu yabo nk'uko biherutse kugenda nyuma y'uko Uburusiya bwari bumaze kubarasa ibisasu bigera kuri 90 biherekejwe na drone 100. Benshi baraye mu makanevo, benshi barara munsi y'imihanda ya za gari ya moshi. Ndetse ibi bikaba bikomeje gutuma abantu benshi bibaza mu gihe Putin yaba akoresheje ubundi bwoko bw'ibisasu afite atarigera agaragaza, kuko yavuze ko afite ibisasu byinshi kandi bitandukanye batigeze bamenya. Ese byo biraza kugenda bite? Niba igisasu kimwe gusa aka kanya cyamaze gukangaranya isi kikayitera ubwoba, mwibaza ibindi afite mu bubiko, kandi avuga ko iki gisasu atari cyo gikomeye mu bisasu yari afite. Ese biraza gusiga yahe mahoro? Mu gihe yavuze ko nibakomeza gutya ari buze gufata umujyi mukuru wa Ukraine akawurasamwe ibisasu birimbura, kandi wibuke ko uyu mujyi ari wo mujyi ufatirwamo imyanzuro, ndetse ni nawo mutima wa byose. Mu gihe Putin yaba harashe izi shield zabo zikananirwa kuba zarinda ibi bisasu kugera ku butaka bwa Ukraine, baraza kwisanga bari mu kangaratete nta na kimwe cyo gukora. Mbona igisubizo cya nyacyo cyakakwiriye kubafasha ari inzira y'ibiganiro, ndetse bagahitamo icyanyacyo. Ariko se biraza gukunda gute mu gihe ibi bihugu by'ibihangange bidashaka gutsindwa, ndetse na Putin ntabwo ari buze kwemera kumanika? Byanga byakunda arahagarara ku ijambo rye. Ari nayo mpamvu aka kanya abantu bose bategereje irahira ry'umugabo witwa Donald Trump, wenda ko byaza kuba igisubizo, kuko we ntabwo yifuza ko intambara ikomeza. Mu gihe byaba bigenze neza iyi ntambara igahagarara, nibwo isi yagira amahoro, kuko intambara nk'izi nta kindi ziteza ibibazo mu baturage, ndetse n'ubukene, itagaciro ry'ifaranga, n'ibindi byinshi bitandukanye bigira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Mukomeze mubane natwe, turakomeza tubagezeho amakuru yose uko biri kugenda.